twenda unanisia yulu wa sumu ula uwetwa kana ni batoneka ukethiwa wili uni witu na indi kwa kuna visa breakfast kana cha kwitweta kila wa tumi yake ukoni cha umundi ni batoneka ikethiwa kina sumu liula uisa uya saa monza ni batoneka onawuo uketha wina sumu na liulo esoya wiyo ni batoneka onawuo ukethiwa wina sumu ethano ya itunda ni batoneka na yo itunda yu ikethiwa iyo na sumu ne thano isa unywa kiwu ni batoneka ona kiwu kiu na choke kethiwa kina sumu yo sumu o umite ba ulika hata liuni witu kicho twenda unanisia muthenyani wa umundi ni kana tumane undu tutona kwisubia na tutona kutwa isianema ila ya ilite na itena muisio kwitu muthenyani wa umundi twinake Joseph Mbidi ulani mtaalamu wa wemi na aethi waitu elesia kauni withi twaikomana na emi yo maundu maili hata miundani yitu sumu likilava ni baya mondani kana nendeni wa kuya liwitu ni kana withie ni twamananzi ila sia ilite sia wiki ya kwisubia indi wawina mawoni kana kulio tutumia kwisula ilite tukenda imwe itano wambie na ndeto Mutongo TV na ningwithi wa ndisisia utumani waku ni kana tuvikie na usungie kulio yaku kana kwiwa mawoni maku na indi nina udhocha nye nitawa Robert Mutuko na indi Joseph wamukite hata na wati hata kula thank you Robert ni amukite nesa na kulana umma nati ya kuikuseo na tukwatio kabula o kiasi watu itarajia kukwata mbua elaye kwa ya liwitu na makweni kwa na mugo ni huo sio asanti na karibu sana dhini wa Mutongo TV ni kana withi nitwa nena ni akiokoni cha umundi itina wa kwitha muthenyani wayo ithango yemwe yandikie mauvo alate tindelela kilevinda tuyasekana baya mondane bena sumu nando maikwegwa sumu suno bikandene wa maliu maitu na indi nikindo chukilizia unenania mwingi mono na makulio maingi na icho twenda unanesia muthenyani wa umundi na indi tuyambia Joseph yo latu yasia liuwe na sumu yo tuimaanisha hata nuseo kwa ikule yu angulia Robert ilatu unenea liwito we na sumu tuenenea kana liwito we na kwa kizunguita wa substance kindu king kitonya kudhuru kana kuumisya meyito kwisila kwa kubeba kwisila kwa kuwa nundu kila kiule une kitaile kwithe wabau kwa mfano ilatu kwa sia liwito na sumu nitutonya kwa sia twesia au wau kana tumidudu na tuwe kuna liwito ila ndawa sina sumu na ndawa suni yetu twetele tumine mithenya tamuonza na twakuna nundu wetomo kana kwitha twina kulea kwati ondo yetwe twethi tuweke thola liwito tujete mesane kwa ulasumu we mondano wako akamududu bandu bakwete lothele binya withie liwito ni museo ila tutume tujeto le liwito mesane na tuyambe ya kuutumia kwa utethi olasumu we mondane toko kitana tumedudu ju twaunya tumedudu ne twayata meini kwito straight ila twama kwati instructions na kainge utethi apenda wainge wasisia au nenania ulajuwe mathangone nola na research ila sieketwe utethi akwenda wa imusi aleilwe nthingi na bado ithie tuitumia aku na ndawa isu na ila tumeta hazardous poison ula sumu mwingi utonya kuumisya meyito kaumisya mawethi uloko maito na ujethi ithie tutumia kwa isu nenzie mwe kuwete sumu mesani asante labda twesi kana tutesi yes. Nondo kwa na ukunikili wetu kana Kenya ni yetete ba ni importite ikatha wakumanza kilo ngilima na miongo mwanza na itatu mana kenda miongo na inya sia ndawa ikunetwa mungu ndingi nendo ukulia yura ti onene ndawa sina sumu yani sio ndesi umete nza kana pe ingi sio sio biugo ba Kenya bingi sumanza no deve ya companies ilaise ubasienda wa isuko yanza
sio na sister company sio ba kwa hiyo tethe bado tuyunyanza bado no sio saugwa ba nondo ingredients kana sindu ile isa ubasie suma uonde isu tuko kwa sababu ya ndawa isu ba kwa hiyo tethe ya tuyesumu tu import ite na bado no tukwikale nondo materials ya lama yoso bindawa maingi tu masionza na kwa ngelekanyo iyo ilati oneni ya chemicals nitasieba ilatu asya siemu iso pengine sio kasi ndawa nze obie kana chemicals ikaetwe ikaoka baadhi ya Kenya ndawa mbingini mwe ila tukunaje ya mundani si glyphosate monocazeb na inge mbinge siumanza yetetwe ba siukite kusia siukite kusaubwa kana itutethe kwa wemi lakini utethia kula siumete nisiakie kutumika na kwa etha manufacturer kana loni okuthoesia ikindu wewe akiotumia kimania cia ikisio kitu kana githuku kitaile kwenda etha wende kuona kino sio kwake na kitu kitaile kwenda kino sio yeko nicho wasisia body PCB ila esiasia ya ile kwenda o ichunguzeto kethia etu thoesia kana ndawa isu register bani sineza kana ndawa isu na madhara kwa environment na vile vile kwa miito ugethia ila tutumia indoni tutumia memeani ni ndawa nzeo itena madhara kwitu kwa na tuenda na mwea o mulumu o sisia o sovia mwene ndi ula wisi nundu ti andu onthe utonyoma nenge ndawa makakuya nuka na enthuku kana enzeo withia no tukwika ila ita sensitization awareness ukethia andu maitu ni maelewa ni ndawa jiba lakini jukumu ila nini tuyambo minenge serikali nundu yina binya yina akunekeli balama ilo kunekela makamanya ndawa isi ni nzeo kana ni enthuku asante na andu ingi mekula sio ila muntu ya kana ndawa hii ni sumu liuni ni sumu hata yo ndawa isu ilika o liuni hata neke sautuika sumu chambe ila ndawa ya kunwa kana ila ya applywa ACA labda tatumidudu kana uwau na ya kunwa itaati instructions ila kana ya taati yondo ya ilo utumika ila weke ya excess ya tuika sumu ila watu meona ila watu meanesa na wae magwete la mithenya ila yetwe uli ukana kila kuna kikatumike na watu mea before watu ikasumu wawete mezani na waya walikamwe kwako haya ila ingi twaile kwasia ndawa ila na ingredients sionekete ndingi kana sina madhara meene jitu sina madhara kwa mawethio luluko maitu nitwaila na itu kwika uchunguzi neke asumoni yekiu nundu ndiko na mundu tonya kokila akeka ukunekeli akakwea kindu kini kithuku na aba kithuku kwake ki importiwa kana kitwa wanthingi kithio twika ikiseo unless there's tutena policy kana tute serious kwenda kusuvia andu maitu etha Europe ni moni endawa kana Americans ni moni endawa yenthuku kwa ndio netonya enda yenzo kwito etha kuone nthuku unless tutetumania kana tuelea kwenda kwitikila kila chanyo cha ugu nundu twisi kana ndiswi sientha na meiyo misio ya kwika ukunekeli sina mbesa na sina ndumeka research kilebita na kilande ndonya kutethia nthi yitu ni kwintha kana ni twaile kwikia kinandu kiseango cha kwika research nundu kusia ni kuseo kote kuita na kwintha kwela isi kusia nundu kuengala mambingi lakini kuita ni expensive ila twasia cancer ngalama itumika nini ila tuita cancer ngalama indha yeyolo na isu nisio nzia imwe kusia taka niko kwamba kwe kwambe na kusia ni kwamba kwe kiambesa katika ukunekeli na kusomethia kana ku create awareness kwa muemi
nundu te mio ndoto nyomunenge ithangu ya ndawa kasoma akona kana ndawa hiyo ni utumia sina madhara kwake kana sina madhara kwa indo na mawithiululuko na twakuna kiu tethia twinda twatethia nthino yitu na twefanya twamakwatia kila kikitwo kunekeli na langi nacho kiinda kina ngarama nene kwitu kwisa kusia kana kutongithia ku reverse mathina ala kiotia katika meitu mawithiululuko na kwa jumla utethia nthi yitu yitumia mbesa mbingi kuita andu ala maitu maumetwe ni kutumia ndawa isu ikunetwa mungu nthingi. Asante. Watu ya ndawa na madhara kwa umwemi mulo no utumia mawithiululuko na kwa indo kwa twambie ba kwa mwemi iyo ndawa yi itona kweto udhuwa weba kwa mwemi nata ndawa hii kwa mfano wasisio munthi onota school sisi ya trade kana sisio ndo kuende withia mabinda maingi mbe mawau mekathi ye muno na maitina ikote na binda ila tutina atumia ndawa siba isu tusisi ta cancer ye ndieba yulo toke twithia katika reproductive health withia twina kama ito mabinda maingi akuebu na yekuma nundu wa kutumia ndawa imwe ata umanya ikaenda dhuru ebu yake tusisisiana sito wethia ona kwiana kwako kwina thina nundu wa environment kana maliu alake utumia labda makunetwa ndawa imwe si ukadhuru kwa azisia sindu isu kwa mbali andu ingi nwese tuisa utabia andu maitu mathina maitu meuma ba wethia yundawa mbingi ila tutumia sia wemi twambe ya kutumia osumu kuma kwacha breakfast yaku ina material masumu lunch yaku tawo na supper kana dinner loko isotumia otethia ithie taaka tweawe kana ila twewa twaita mawuta mbaa twaita tumidudu twetele mithenya monza na itu tuokela oyu tukaenda tukosola liu tukatwa sokoni nwese nutonya kutumia sumu utewumanya kuma kwa mundu ngi labda nyene mwemi na kuna matunda mako kana nyonyi ndawa na natwa sokoni muthenya ulo ati nundu kwi soko natwa sumusu na nye sumu kwa pepoka na transfer masani maingi ala uthi kuewa ona hotelini na tuena yesilia ya umanya omunthe nyene na kuna kiu natwa ba sokoni nane ona relative wako aenda sokoni kuthoa tesi kana ninyi ndo ise lirusu nane ona tongo yu asuyu mata kusitie mea onesela ya kusia siendo isu ko ni lazima ithitu inde tu careful wembe wambe kwitha wiyendete notenda naenda mulongi nundu ithio ndetu imwisioni tiu kila mundu wisa kwake yes asante na muisio wa ndawa iba ya mwemi ono ebinda elono ibuba yithia waili hata nundu angeuka ukethia mundu ucio na ndekunikite na utwana ithia ndawa esu thie letio ndu wailite itha pengine akunikite munuka akakunika medho akakunika kila bandu bonthe ukethia bayovikia ndawa lakini ingi mayika kiu kina muisio wiba kindu chambe ila utenekia ndawa isu ndawa utenekia ngua kana ila tumita protective gear ila ububa ndawa mwisho wambe ya ukwata kikonde ni ambe yolikamwe mwisho wa keli ila wamebeba ni alikamwe mwisho wa katatu ila wako na mumea na waiwa matuku alama mathiwe kuleo tumewa mumea until ndawa isu dissolve nikana withia mumea usu ni museo kwa utumia utethia ni aendea na kuumisya kwa kwinza nzia isu mbingi na ila ingi yespill iende kiwuone ila twasi kwa mfano wenda ukethia ila twanenga thukumi maitu pump kana ila makuna ndawa atonyenda bandu bekiwu kingi tosini bandu ndiane akabandikio bombo bau ila wathambukisia bombo usu bau wakia maisha kana wakia mwisho nyamu ila sikala kiwune tamakuyo nimeukwa cha keli labda nzuki ila sioka utwa mala na sio aya indo ilo twa aba uko nyoke bu na sio siendo nyesu muweba
Kwa utethia muisio mundu umwe ni gwikia muisio akaumisia mawithiũrũrũko na andu cindu mbingi kwa jumla. Na labda utethia ni kulea kuelewa kana ni wa cause muisio wiba usu wambie nake we mwene mpaka cindu ila ingi. Kwa hiyo utethia ni tukwenda kisomo kingi cha andu kuelewa kwikunika ila kuna ndawa isu na kuatia mea ila yetu ethawe wa umina mithenya 3 ute utumia kila wabuba ndawa uyatia nikana wese kwithia ni twetethia na twasuvia cindu ila ingi. Joseph kwa yangu kulie nuasia ni twailite kuatia mithenesu jeni kwasekana ila ni tuatia mithenele nenga ni twinesa tiithi wa muisione kana bado biona muisio wa kwitha maybe biona chemical residues ndeni waliula kana material man sumu osu ndeni waliusu sio ndeni sio tukwata nundu kwa mfano ethandawa ya siwa katika ukunikili ndingi mumeasia tenzo kutumika kwa bado ndawa esio na twabuba na twatia mithenya beo material masumu alame kukotia lava pau kwa uno useo tukatabua ndawa ila cia leilo kula kuongeti na wasie kwa kunekeli tukaibe tanga katika shelves situ cia kuthocia ndawa cha keli tukatia mia ila yetu ethanda wesu yetu ina sumu udhuru after ya minovu twati kila kitu noloni umetumia kanoloni umebuba na atika kila wetu ethani kwikia protective gear ni wekia wesi ya mwe kwaku either ikakwata kikonde ndukamebebe wikie maski na esi ya mpaka ona kuumisha ciumbe ingi ite uelewa kana ndawa ni yekiata yekiwe na kwa indosito ndawa isi na muiso wiba chambe ethani twaweta material alamatiwa mimeani na mimea suno ila tuketha imwe tukatema tukanenge nyao indo ikaya nze ni sumu kwa indosito aya ilenge ya spill kanela yetika yalika kila kibuone twenda ongithia nundu andu aingi kaingi maenda ongithia indosito kuyambo sini na kaingi thane kuna munda wakwa uthengeania no sindawa na nathambisia pump pau na thambia na kibuo kiuchetika cha bula na kibuo kila kinyusa wanindo utithia bau bethina wa sindu ila sie bau nundu bau kibuone nthini wethia bechi wa be makuwe na sindu ingi mbingi ila si utumia kibuo kiu utithia twekea muisio kwa sindu mbingi twambie na itu mpaka mimea indo na tumidudu tula na nyunyi o ila yendo nywa kibuo pau kwa utithia ni twenda na muisio munini wa ndawa isu ula uumesia kila kindu kila kitu ithiululukite chonde ngino na ma withiuluko withiuluko na tuwa bau indoni itakiokone cha umundi ne